Jelisaveta Savka Subotić bila je jedna od najznačajnijih praktičnih pedagoga na teritoriji Vojvodine tokom 19. veka. Njen rad je bio prepoznat i u širim intelektualnim krugovima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, a bila je počasni član mnogih srpskih, ali i inostranih ženskih organizacija. O Savki Subotić razgovaram sa kustosom, savjetnikom u muzeju grada Novog Sada, Dušankom Marković. Dušanka, ajde da čujemo kako Savka Subotić sprovodi svoje delo svoj rad zapravo u delo kroz emancipaciju žena. Ona se negdje trudila da žene podstakne, da ih motiviše, da budu i obrazovane i samostalne, posebno u ruralnim sredinama, je li tako? Ja, zaista o Savki možemo pričati, verujte, ceo dan, mislim da ne bismo dotakli ni 10% onoga što je ona sve uradila za svoga života. A nekako, iako je mlada shvatila suštinu problema tadašnjeg društva, odnosno poziciju žene u društvu koja je bila, iako je bilo patrijarhalno društvo, ali je žena zaista bila potisnuta u neki drugi plan. Savka je bila među prvima koja je nastojala da žensko delovanje i u porodici i u društvu podigne na mnogo viši nivo. I u tome je zaista uspela. Bilo je verovatno i drugih žena koje su imale istu ideju, ali nisu imale kapacitet ili nisu znale naći način na koji da se izbore za tu bolju poziciju. Ono što je Savka uradila, vi ste rekli i pedagog i intelektualac i borac za ženska prava, ali ona je pre svega uradila nešto što dotad niko nije, a to je ne samo kod nas, da to je čak i njena rođaka napisala o njoj, da je ona jedinstvena pojava i u svetu, da je uspela da jednu renesansu donese u jednoj delatnosti koja dotad nikad niko nije uradio, renesansu narodnog ručnog rada, odnosno ženskog rukotvorstva. Savka je prepoznala baš to, ono što je Vuk prepoznao u narodnoj epskoj umetnosti, književnosti, ona je prepoznala u ženskom ručnom radu. Mi svi znamo da je žena jako malo u tim nekim sferama u to vreme, govorimo o polovini 19. veka, koje su bile slikarke, vajarke, književnice, arhitekte. Uglavnom, žena nije ni uspevala da se iskaže na tim poljima, jer pre svega nije bila ni obrazovana. Znamo da se u to vreme uglavnom i obrazovanje kod nas vodilo na mušku populaciju. Zbog toga je jedna od njenih misija bila i to da otvori što veći broj kako obdaništa, tako i osnovnih škola, ali i viših škola za obrazovanje nastavnog kadra, znači vaspitačica i učiteljica, nastavnica, koje će obučavati decu u školi i naravno da se ženska deca što više školuju. I na kakav je to odziv naišlo kod žena prvenstveno? Jer eto, ona je negde se trudila da žene iz seoskih sredina zapravo podstakne da se i obrazuju i da od svog rada budu ekonomski nezavisni od muževa. To je negde bila i reforma braka, to je isto značajno. Jeste, i to. Ali znači ona je nastavila i žena ono što radi inače svakodnevno. Znamo svi da je osnovna misija žene, pogotovo u prošlosti, bila da obezbedi ne samo hranu, nego i odeću za svoje članove porodice. Naravno, svako je zavisno od svoje umešnosti, koliko je lepo to tkao, vezao, pleo, štrikao i šta već, na koji način pravio odevne i predmete i tekstilno pokućstvo. Ona je nastavila da čak i taj rad žena više ceni i ona, ali isto tako da i drugi vide vrednost tog njenog ručnog rada. I zbog toga je inicirala osnivanje ženskih društava, ne samo znači zbog ručnog rada, ali i zbog organizacije koje se bavile humanitarnim radom. Nekako uvek se vezuje da je prva ženska organizacija u Evropi osnovana 1867. godine u Berlinu
Međutim, ja to volim da napišem, da je Savka bila čak i tu, ne samo u korak sa vremenom u Evropi, nego da je bila i ispred tog vremena, jer recimo ona je tad živela u Zagrebu sa suprugom Jovanom i još 1865. godine, znači 2 godine ranije, osnovala je, to se zvao Odbor gospođa, koje su imale organizacije koje imale isključivo humanitarni karakter, a godinu dana pre toga je još u Novom Sadu inicirala osnivanje jedne dobrotvorne zadruge koja će se posle 1880. i osnovati u Novom Sadu kada se ona vratila u Novi Sad. Negdje sam pročitala i podatak o tome da je ona zapravo savjetovala upravo tim gospođama, gradskim gospođama, da odlaze u seoske sredine i da one zapravo svojim primjerom podstiču žene da se nekako nastavljaju i da se obrazuju zapravo. Tako je, i to i učili ih higijeni. Mi ne možemo zamisliti koje je to vreme i kako je žena i porodica funkcionisale nekada. Su to bile male kuće sa 1 ili 2 prostorije u kojima je živalo 10-člana porodica, plus, da ne kažem, životinje koje su šetale kroz kuće. One jednostavno vaspitavale ih da to ne može tako, da bi prosto bile zdravije, da bi članovi porodice bili zdraviji, da se izmeste životinje od ljudi, da se manje troši na alkohol, da se više kvalitetnije hrane. Učila ih je bukvalno kako da prave određenu hranu. Znači ne samo kako da nešto vezu i tkaju, nego kako i da se u svom domaćinstvu poprave životne uslove. Evo kad ste spomenjali rukotvorine tih žena sa sela, ona je organizovala i prvi sajam, tako, ženskih rukotvorina. Jedna od najvećih izložbi koja je organizovana do dana današnjeg, 1884. godine, i to baš u Novom Sadu je bila ta velika izložba gdje su bile pozvane Srpkinje iz svih krajeva gdje su živele da donesu svoje rukotvorine. Ona je tu zaista imala više funkcija. Pored toga što je bila organizator, jedna od organizatorki, i to ta organizacija je pripala, odnosno dodeljena dobrotvornoj zadruzi Srpkinje Novosatkinja, čiji ona kasnije bila i počasni član. Znači, bila su 2 žirija, jedan je bio od Novosađanki, a jedan je bio od nenovosađanki, a ona je u to vreme živjela u Osijeku i tad je jako puno putovala po slavonskim i baranskim selima i tamo je radila edukaciju žena. Znači, bila je u toj grupi sa nenovosađankama, jer trenutno nije živjela u Novom Sadu. Zatim, ona je bila jedna od onih koja je na neki način sortirala ili klasifikovala šta je to narodni vez, a šta je to, kako su oni u to vreme zvali, veštački vez. Zato se ta izložba zove izložba ženskih i veštačkih rukotvorina. Pritom ne misli se na veštačke u današnjem smislu, nego na kao vešte, faktički umetnički. Mi bi danas rekli umetnički rađene rukotvorine. Znači, ona je odvajala ono što je narodno, tipično, i ono što je već potpada pod zanatstvo na neki način, što je umetnički. Potom je donijela jedan stari ćilim koji je u to vreme imao preko 200 godina, iz jedne crkve u Našicama, a po njenom nacrtu je urađen i specijalno jedan ćilim za tu izložbu. Tako da je ona faktički za taj ćilim, iako nije bila u tom žiriju koji je, postojali se različiti žiriji, znači jedni su ocenjivali ćilimarstvo, drugi su umetnički ili veštački vez, a treći su narodni vez. Tako da su bile različite kategorije. Znači, za taj ćilim koji je urađen po njenim nacrtima dobijena je druga nagrada. I ona je bila jedna od besednica, odnosno jedan od besednika na samom otvaranju izložbe. I bila je, zbog čega je pozvana ona u Beč da bude govornica? Je li to taj povod ili je nekim drugim povodom bila pozvana da ona kao žena otvori
jedan događaj svojim govorom. Je li to zaista bila velika čast za jednu ženu? Čak ni Evropa nije bila toliko savremena. Pa ona je u to vreme zaista bila najcenjenija Srpkinja van teritorija, ajde sadašnje Vojvodine, to je bila tada Austro-Ugarska, ali najcenjenije Srpkinje bez obzira sa koje teritorije da gleda. Na neki način ono što je Nikola Tesla u to vreme bio, Savka Subotić je bila u ženskom obliku. Ona je pozvana u Bečki naučni klub koji do tada nikad nijedna žena nije kročila i nije držala predavanje. Držala je 2 predavanja, jedan je bilo o položaju žena uopšteno, a drugi je bio žena između istoka i zapada. Na neki način je upoređivala odnosno položaj žene u istočnom delu i u zapadnom delu Evrope. Posle, i to je naravno govorila na nemački, ona je perfektno govorila nemački, mađarski, srpski i francuski, znači 4 jezika je znala. Iako se za to vreme ona imala najviše obrazovanje koje je žena u to vreme mogla imati, a to je faktički sad kad bi gledali nivo srednje škole. Međutim, znači to nju nije sputalo, ona je stalno radila na svom samoobrazovanju. Zato je jako puno čitala, ali naravno to sve potiče iz porodice. Ona je odrasla u jednoj bogatoj, vrednoj, intelektualnoj porodici. A kako je njen rad, s obzirom da se zapravo feministički određivala prema tadašnjem društvu, kako je njen rad, njeno to angažovanje nailazio na odjek kod muških intelektualaca? Da li su je cenili ili su je podcenjivali? Jako su je cenili. To je neverovatno koje je ona poštovanje uživala i tada i kod nas, da kažem od srpske elite, ali i u svetu. Sad sam malo pre već rekla koliko je bila cenjena kada je prvi put jedna žena koja je pozvana u Bečki naučni klub, da je to bila naša Savka Subotić, i ona je bila prva govornica kada je održana prva konferencija 1912. mislim da je 11. ili 12. u Budimpešti na svetskom nivou koja je okupila sve ženske organizacije. Ona je bila jedina Srpkinja koja je prisustvovala i jedina koja je govorila pred 3000 tada gostiju ili pozvanih koji su bili na toj konferenciji. A koliko je bila poštovana, navešću vam samo iz uspomene ili memoara Jakova Ignjatovića. Kada ju je sreo, ona je tad već imala preko 70 godina, 1900 i neke godine, u Zemunu, i naravno prepoznao je, i on sam piše: morao sam da joj priđem, da se upozna, da se predstavi, da joj iskaže svoje poštovanje, da kao nije uopšte stidljiv i ne ume da nema tremu pred ni muškima ni ženskima, ali pred njom se tresa. Mislim da to dovoljno govori koliko poštovanja je uživala u to vreme. I Anice Savić-Rebac je bila jedna savremenica, ne znam da li su baš bili rođake, da su bile vrlo bliske i one su negde oslikavale tu žensku inteligenciju sa ovih prostora. Tako je, tako je. Savkina majka Julka, Julijana, i baka od Anice Savić su bile rođene sestre. Tako da su one, znači faktički je njoj Savka bila tetka. I zaista je jako i poštovala i cenila i mislim da je od nje učila, i na Anicu sam mislila kada sam rekla da je napisala za nju da je jedna jedinstvena ličnost i pojava ne samo kod nas, nego i u Evropi. Nisi dovoljno pričao o Savki Subotić? U zadnje vreme, da, dosta više, pošto sam radila izložbu povodom 100 godina od njene smrti 2018. godine. Objavljuju se tekstovi. Gordana Stojaković je objavila divnu knjigu
o radu Savke Subotić, zatim koleginica iz Muzeja Vojvodine Katerina Radisavljević takođe. Mislim da je znam da je i u Gradskoj biblioteci izdata jedna knjiga gdje su izdvojeni neki od njenih tekstova, zovu se Ručni radovi, umni radovi. Zorica Hadžić je napravila odabir. Tako da u zadnje vreme sve više i više, ali još uvek nedovoljno. Na inicijativu mog muzeja jedna od ulica je dobila naziv po Savke Subotić, a ono što smo pokrenuli, ali još uvek nije, kako da kažem, nije realizovano, jeste da jedna od škola, s obzirom da je Savka toliko radila na otvaranju škola i školovanju ženske dece, da jedna od škola ponese ime Savke Subotić. Ne znam da li u Novom Sadu ima, mislim da ima samo Desanke Maksimović osnovna škola, da nijedna druga škola ne nosi ime po nekoj ženi, a Savka je to sigurno zaslužila. Ja sam nastojala preko Kola srpskih sestara, znamo da je Savka bila i prva predsjednica Kola srpskih sestara u Beogradu, koje je osnovano 1903. godine. Preko današnje Kola srpskih sestara u Novom Sadu nastavili smo i podnijeli jednu inicijativu da se srednjoškolskom domu u Nikolajevskoj ulici, koji je nekad bio isključivo ženski dom, da, ili on se samo zove srednjoškolski dom, da ime po Savki Subotić. Da, bilo bi pravedno negdje zbog celokupnog njenog zalaganja da se negdje i ženska prava promovišu. Kako je bilo njeno detinjstvo? Pa, relativno kratko, da tako kažem, pošto je ona već sa 4 godine krenula u, kako su on to zvali, ler, dve demice su držale, faktički mi bi to danas nazvali obdanište, ali u tom obdaništu ona je već imala ozbiljne predmete i časove i nastavu i nije to bilo samo igranje. Ali inače je imala jako srećno detinjstvo, naravno uz roditelje koji su, bilo ih je više dece, gdje god je više člana porodica, odmah je to radost i uživanje. A inače je rođena i živela u Dunavskoj 5, znači blizu objekta u kojem mi trenutno snimamo. Posle tog lera nastavila je osnovnu školu u Novom Sadu, a nakon toga, kada je, mislim, napunila negde 10 godina, otišla je na dalje školovanje u Temišvar. Iz Temišvara se vraća 1948. kada počinje bombardovanje Novog Sada i zbog toga što im je kuća tad srušena, sravnjena sa zemljom, bili su primorani da se sklone, pa su oni to najprije učinili tako što su odselili u Zemun. Iz Zemuna su otišli u Beč, tamo je ona nastavila svoje školovanje u jednom katoličkom internatu i tu je upoznala posle i svog budućeg supruga Jovana Subotića, za koga se i udala 1951. godine. I kakav je bio njihov brak? Pa onako kako i ona piše, a kako i Jovan piše u svojim uspomenama, to je bio idealan brak. Idealan s tog stanovišta da je on nju podržavao u svemu, da je ona imala njegovu podršku u svim tim svojim idejama, poslovima. Oni su imali 8 dece, od toga 4 dece je doživelo, kako da kažem, uspešne karijere, 4 sina koje su u 4 različite oblasti, svaki je zaista istaknuta ličnost. Ona je uspevala i pored toga, i pored tih kućnih poslova, da bavi se tim društvenim radom koji je nju najviše interesovao. Ali, znači, imala je totalnu podršku od Jovana i ona se, pa retko koji ćete tekst naći njen, da nije potpisan sa Gđa Savka doktora Jovana Subotića, iskazujući poštovanje time i svom suprugu. Da. Što je i danas negdje retko da muškarac podržava uspeh svoje žene, a ne još u vreme 19. veka. Pa verovatno je zato što je i Jovan bio ostvarena ličnost. Da. Uvijek je to malo drugačije kada imate 2 ostvarene ličnosti. Kako ste rekli, ovaj objekat u kojem se nalazimo, to je objekat Gradske biblioteke ovdje u Novom Sadu, je zapravo bio objekat u kojem su Savka i Jovan
živjeli. Tako je, malo pre sam rekla, venčali su se 851. godine u Beču, to je zaista bila velika, prava srpska svadba na kojoj su bili svi velikani tadašnje srpske scene, počev od kneza Mihajla, Njegoša, Vuka Karadžića, sad da nekoga ne izostavim, zaista je bilo fascinantno venčanje, zaista sa onako pravo srpsko, sa kočijama koji su bili nakićeni, venčali su se u tadašnjoj, mislim da je grčka crkva, u Beču nije bila ili ne znam zašto, mislim da nije bila tada srpska crkva, ali su u Novi Sad odlučili da se vrate nakon 2 godine. Znači 2-3 godine su proveli u Beču i onda su vratili se u Novi Sad gde je Jovan započeo karijeru advokata i političkog radnika i onda su se uselili bukvalno u ovu zgradu u Dunavsku 1 i došli su, nisu imali nešto puno para i na neki način ova zgrada je kriva ili stan u koji su oni uselili kriva što se Savka kriva pod znacima navoda što se Savka okrenula ženskom ručnom radu. O čemu se radi? Kada su uselili trebalo je sad da napravi znači i dnevnu sobu i kuhinju i spavaću sobu i kancelariju za Jovana. Oni bukvalno nisu imali para da kupe novi nameštaj, nove zavese, novu posteljinu i onda se ona setila da negde je njoj neka svekrva, Jovanova majka, poklonila neke sanduke sa čilimima, srpskim platnom, znači tim tekstilom ručno rađenim iz Srema i ona je uzela to i opremila ceo stan, znači čilimima i na pod i na sto, naravno zna se tačno ko i kako se postavlja i gde ide, na zid. Od srpskog platna je sašila zavese i to će biti kasnije njoj pokretač da se okrene više ženskom ručnom radu i od toga je ona kasnije čak formirala srpski stil na izložbama u Budimpešti 881. i 885. gde je bila zadužena da napravi odabir predmeta koji će se nositi na te, to je bila velika svetska izložba. Ona je bukvalno opet rukovodeći se tim na taj način tražila da se rade sve ručno rađeno. Jedino što je insistirala da se malo menja dezen ili kroj, znači da bude tipično srpsko platno bez tkanje, ali da se dizajnira malo drugačije. Da bi bilo savremenije i modernije i da bi bilo interesantno tadašnjoj populaciji. Kako su stranci reagovali na te rukotvorine srpskih žena? Tako što je bilo stvar prestiža imati bar jednu sobu opremljenu u srpskom stilu. U Beču ili u celoj Evropi. U celoj Evropi. Zaista, to možete u časopisima iz tog vremena videti srpski stil, srpska soba ili kako se već nazivali, znači na različitim jezicima da je bilo stvarno stvar prestiža opremiti jednu sobu na taj način. Ona je pokrenula i svoj časopis, je li tako? Da. Šta je ona pisala u tom časopisu i kome su tekstovi bili namenjeni? Da li opet ženama? Da. Pa Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novoslatkinja, već sam rekla koliko je ona imala ulogu u osnivanju tog udruženja, je samim formiranjem 84. nakon par godina su donijeli i odluku da počnu izdavati i svoj časopis u kome su objavljivale, znači pre svega članice, ali i sve one koje su imala šta da kažu. Naravno, Savka je uvek imala šta da kaže. Iako je pored toga koliko je pisala, ona je bila mnogo bolji govornik. To svi kažu, njoj nije trebao nikakva priprema, ona je pričala iz glave, međutim mnogi njeni govori su sačuvani, što u Matici Srpskoj, mislim da čak nešto ima i ovdje u gradskoj biblioteci, mislim da ima i u gradskom arhivu također nešto od njenih rukopisa.
Tako da su uglavnom i ti njeni govori objavljivani kasnije. A pisala je zaista na različite teme. Najčešće to jesu bili znači, neki izveštaji i teme vezane za žensko rukotvorstvo, ali ima tu i književnih radova. Znači, volela je da piše aforizme i ona te aforizme koristila vrlo često u svojim govorima. Zatim pisala je memoare, znači te svoje uspomene iz života, ali te uspomene memoari njene su objavljeni mislim tek 2001. godine, zahvaljujući Ani Stolić. Ona ih je, da kažem, uzela sebi zadatak i prekucala i učinila nam svima dostupnim. Tako da sad možemo čitati uspomene Savke Subotić. Pisala je i putopise takođe sa svojih putovanja, dosta je putovala. Ona je znala bukvalno u Zemunu da doručkuje, u Novom Sadu da ruča, a u Budimpešti da večera. To je čak isto i napisala u jednom od svojih uspomena. Imamo dosta tih žena iz naše istorije koje su stvarno zaslužile da se o njima priča, govori i neki značajni objekti ponesu njihovo ime. Jeste. Zaista možemo da kažemo da imamo bogatu žensku istoriju. Ali opet kada sad govorimo, gledajte, Savka je rođena 1834. godine, ali prije toga ne možemo, retko da ćemo se setiti nekog imena neke žene koja je imala tako malo značajniju ulogu u srpskom društvu. Ali od tog perioda nekako kao da je dala vetar u leđa, tako je, drugim ženama koje su onda svaka u različitoj oblasti davale svoj maksimum. Da, ona je negde bila pobornica reformizma, a ne revolucionarizma. Pionirka, da. A ono što sam takođe htjela da pitam jeste, nakon smrti Jovana Subotića, ona je gde nastavila svoj život? Ona je živjela bukvalno onda na relaciji Zemun-Novi Sad. Znači u Novom Sadu je živjela u to vrijeme u Zmajovinovi 14, pre nego što je Jovan preminuo u Zemunu, pa je tamo i sahranjen i njena je želja bila uvek da kad god bude ona preminula i gdje god da se to desi, nije bitno njeno telo, ali da njeno srce polože pored njenog Jovana. Međutim, ona je bukvalno dočekala samo prvi dan prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, 25. novembar 1918. je preminula. Inače je trebala da bude i ona na toj skupštini. Eto, dočekala je taj dan, ali ne i da kako da kažem, nije ga preživela. Nije htjela veliku sahranu. Nekako je sahranjena na Uspenskom groblju 1918. ali je tu svoju oporuku znale su članice Dobrotvorne zadruge Srpkinja, a i štampane u nekoliko navrata, tako da su članice zadruge 31. godine, znači to je 13 godina kasnije, rešile da njenu želju ispune i njene mošti su prenesene u Zemun. Tako da u Zemunu su sahranjeni i Jovan i Savka Subotić zajedno.